Postoji više načina za ljepljenje titlova na film. Mi ćemo vam pokazati najjednostavniji, a za njega vam je potreban program AnyVideo Converter, čiji se link nalazi ispod videa. Nakon instalacije, pokrenite program i kliknite na Getting Started. Pronađite vaš film i kliknite Open. U gornjem desnom kutu imate opcije mijenjanja formata videa, a u donjem desnom kutu pronađite Subtitle, kliknite 2 puta i vaš bi se titl trebao pojaviti. Ako se ne pojavi, provjerite sljedeće: da li su film i titl u istom folderu i da li imaju isti naziv. Kliknite na Options i pod Subtitle tab možete promijeniti postavke titla. Možete odrediti da li će titlovi biti gore ili dolje, možete promijeniti veličinu titla, stavite 6 ili 7 i font. Kada ste gotovi, kliknite OK i Convert Now. Video će se konvertirati, a ovisno o njegovoj veličini to može potrajati i do par sati. Kada je konvertiranje gotovo, kliknite na Open Output Folder i provjerite jeste li zadovoljni sa titlom.